Dobro veče, gospodine Mahmutaja. Možete nam objasniti koliko ste para uštedili u ovoj prošloj 2020. godini? I mislim, da li nam možete dati savjet, recimo ovim mladim i ambicioznim ljudima, da li trebaju ovdje da se vraćaju iz Njemačke i da recimo investiraju neku ušteđevinu, da otvaraju firme ovdje, recimo da nešto ekonomiziraju u Bosni i Hercegovini. Možete nam to reći ukratko, ako nije problem. Dobro večer, prije svega da pozdravim svu mladu omladinu našu, nek se vrati vama, logično. A što se tiče uštede moje, ja sam prije 5 godina uzeo kombi za 14.000. Ali eto, ove godine sam ga prodao za 4.500, znači treba živjeti ovdje, treba hraniti porodicu i tako. Dobro ste uštedili samo na njemu, ja. Na njemu sam pravo prošao, uštedio sam silu, nemam govora. To je sila i tako je u nas to ide, znači. Da. To je normalno. Druga stvar, digao sam skroman kredit, 4.000, ali ću vratiti 4.800 i tu sam pravo uspio, znači. Pa imam opet uspjeh, kod brata sam se zadužio jedno 6.000. Znači, ovdje uvijek ide se naprijed, znači. Država na fakali jednostavno. No država je na fakali, ovdje kako imaš para moraš lijepo živjeti, a ja imam i dužan i meni se uopšte i ne radi, da vam kažem. Nek radi ko nema para. Pa dobro, ide vam pravo, to mislim, lijepo je to para. Znači, vi biste savjetovali ove ljude koji imaju neku uštedu da treba, znači, otvarati firme i treba ulagati, znači, u državu i tako. Naravno, nema potrebe da se ide. Znači, naravno, znači, ja pozivam svu našu omladinu koja ima para, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, nebitno gdje da se nalazite. Draga omladina, ako imate para, vratite se u Bosnu i Hercegovinu, otvorite firmu. Ja lično vam garantujem propast. Znači, kalaus u bravu. Znači, izdržat ćete otprilike koliko je Murat izdržao pod vodom. Tako nešto morate izdržati. Znači, u ovoj godini otvorite firmu, nećete druge dokučiti godine, ne vjerujem. Dobro, pored tih vaših raznih, recimo, građevinskih firmi, ostao čujem da imate nešto, bavite se ovako, i recimo, zemljoradnjom, čujem držite neke goveda i ovce isto. Pa možete reći nešto tako, da li se isplati, recimo, prodat ovce, ne znam, čuli smo da imate ovce, isto držali ste. I krave, jes. Vidi, upravo, sve ste dobro čuli. Zemljoradna je ovdje veoma uspješna. Znači, ja sam posio 20 duma žita. Uložio sam 2.000 eura koje sam zaradio logično u Njemačkoj sa prijateljem jednije. Uložio sam i dobio sam najmanje jednog 500-600 maraka, imam sad u žitu. Znači, otprilike moja je računica tu 2.400 minus. Pa dobro ste i tu prošli. A ne reći se za ovce, kako ide to prodaja ovaca? Pa ovce najbolje idu ovako vani, ako je moraš vani prodat kome, ali da on tebi pošalje pare, ti uzmeš pare, a ovce ne dadneš nikom. Tako tu ovce najbolje idu. Ja. Također smo informisani da ste imali neke tu, od jedne ture ovaca ste prodali za koliko, 40.000 maraka ste imali na kamari. Da li je istina to? Pa ja sam imao gotov 40, ali odmah do 40, 35.000 maraka sam imao od ovaca. Ali to... Možete vi reći što ste uložili? Uložio sam u pravi biznis. Žene, pare su otišle lako. Pa da, ima ona izreka. Znači, žene su vam raj za oči, pakao za dušu i čistili ste za džep. Znači, pa meni je najviše bilo ovo čistilište za džep. Znači, tako sam pa reći. Pa dobro, vi ste ko mađioničar, gospodine Mahmuta. Pa odmah sam ja do mađioničara, vidite. Dobro, i ličite na Davida Copperfielda, recimo. Pa ličim ja na svakoga pomalo, što se to tiče, ali najmanje na oca svog liča. Hvala lijepo, gospodine Mahmuta. Nema način.